पाउजेदी युम्फम मरोइब पाउ खरा अपडेट तौजरी नासिर की वसक ngaknaba कैंडिडेट थादोक्ताबनी सीएम कांग्रेस के एमएलए मंगाना पालिब लेंगाक असिबु कनखिबने मखोइना लौकिब थौदांगसिंग पार्टी की नेशनल लीडर ना खंगबीबगल लोइना अब्दुल नसीर की वसक ngaknaba लिलोंग एसी द बीजेपी की मिरेप थादोक्ताबनी आइना से मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे वाफम असिंग असि लिलोंग औरेबी तुरेल अहनबी दाम द पांगथोकिबा इंटेंडिंग कैंडिडेट अलहाज मोहम्मद अब्दुल नासिर की पब्लिक मीटिंग द मिनिस्टर ना फोंदोखिबने चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखाताना आहाई बीजेपी न लुचिंग बसुंगसिन बलाइगा कसी डायरेक्ट होबदगी कांग्रेस न थेंखांग कयारक थुगाइना होनदुना लाखले हदक पांगथोकी राज्य सभा की इलेक्शन अदु लैंगाक असिगिदी अकन बजंगिंग अमा ओइखे मिखल अदुदा लैसेम बसना जाबुना माइ पाकलमद्रबदी लैंगाक असि कायरमगने अदुबो लैंगाक असि बुरुंगसिबा अमदि लैंगाक असि होनदरिबा कया असिबो जानिंगबा फाउदुना कांग्रेस की एमएलए मंगाना मनुंगदगी सौगतपिरकपदगी लैंगाक असिबो कनबिखिबने एमएलए मंगा असिना लौकिबा थौदांग असि असुकी मतिक चावे मखोइन होटनखिबा खुदिंगमक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदि नेशनल लीडर अमित शाह न मसा खंगे लैंगाक असिकिदमक्ता मसा सिरबसु यारे आइना सोंगथोरकलिबा एमएलए मंगागिदमक्ता बीजेपी न लेप्रे ऑपोजिशन द लेरिबा कंपुना मखल अमददा लैंगाक असिबो कहनबा ngamloi लैंगाक इंथुनाबु होदरुबा मखोइ ओइना पुंजाइ चारकलबने नवेंबर 8 पांगथोकदरिबा मरकी मिखल असिद लिलोंग एसीदा बीजेपी की मिरेप थादोक्त्रिबा असि अब्दुल नासिरना लैंगाक असिबो कन्नबो होनबा अदुगिदमक्ता थादोक्ताबने मरकी मिखल असिद भोट लेपनिंगदुना लाकिबा एसी असिगी मियोइसिंगना लाना खनगनो चाही अहु मखाइ फारकलबा चुंगसिनाबा लैंगाक असिना ममांगी लैंगाक पतमदा तोरमदाबा कया थबकोइना उत्पंगमले इसिंग वाब लौफमसिंगदा लैनुंगदगी इसिंग चिंखतुना इसिंग फंगननबा लुपा करोड़ चट्रुखेनबगी प्रोजेक्ट कया पाइखतबा हौरे लैंगाक असिदी थबक खुदका मानबा लैंगाकने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमरि नेशनल लीडर अमित शाहना मसा खंगबीबग लोइना अब्दुल नसीर की दमक बीजेपी की मिरेप थादोक्त्रिबा असिबो एसी असिगी मियामना सुंगसोइ सोइदना व्यूट अमा माइ पाखनलकनबा वाफम थमखे अब्दुल नसीर की पब्लिक मीटिंग अदुदा सरुक याकिबा राज्य सभा की एमपी सु ओइरिबा लैसेम बसना जावबना हाई लिलोंग एसी असि मणिपुर की पुवारीदा मतिक मगुल लैबा म्यूट पुथोकिबा एसी ने एसी असि की मसक कहलोइदबने लमदम असिबु अफबा मिकेद पुरप पाम्बगी फम थादोखरबा एमएलए सिंग असिगी थौना मियामना मसक खंगदबने सही अहुम मखाइ फरकलबा चुंगसिना बलैगाक असिना लमदम असिगी पुरप मसेलगी मरक्ता नुंगसिनाबा पुरप ngamle चिंगतम खेतनबा थमदना थोंग मानना चटमिननबा होनदुना लाखले लैंगाक असिबु लुचिंगलिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेनबो थाजदनुर मतुंग इनबा मसिंग यामलगले ममांग सही तरह पालंब लेंगाक लमदम असिबो कांखोंग से हेलंबने मखोइना तौजखिबा मराल अदुगी मतुंग इना मियामदा लाले हाइजफम थोपने बीजेपी पार्टी दी कमिटमेंट ngakpa पार्टी ने लिलोंग एसी द बीजेपी की मिरेप थादोक्त्रिबा असि कमिटमेंट ngakpane पब्लिक मीटिंग अदुदा सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर ओक्रम हेनरी एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेन काइराउ एसी की एमएलए लौरेंबम रामेश्वर सुसारुक याखे अमरमदा बाई इलेक्शन मिरेप दाराना मिरेप चे पिसनख्रे मथंग था नवेंबर 8 भोट थादनगदोरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगागी बाई इलेक्शन द मियु तारानगसी मिरेप जे पिसनख्रे मिरेप जे पिसलकप मतम हयंग लोइरे ngasi mari leinaba RO singda mirep che pisan nakraba mirep sing adude 22 wangoi assembly constituency da BJP ki mirep oinam lukhoi INC ki mirep salam joy amadi NPP ki mirep khuraijam loken ne o lukhoi amadi khuraijam loken na mirep che ahum pisin nakhi aduga salam joy ki mirep che ani pisin khe 30 lilong AC ki oina mirep amakhaktam mirep che pisin khe constituency asida independent mirep oina mikhal thengna gadoriba मोहम्मद अब्दुल नासिर नमा की मिरेप से अनि RO लिलोंग एसी दे मिरेप से सिंग अदु पिसिन के बने 30 पर वांगचिंग तेंथा एसी की ओनस मिरेप अनि ना मिरेप से पिसिन नखे मिरेप से पिसिन नखरा मिरेप सिंग अदु दे INC की मिरेप मोयरांग थेम हेमंता अमदे इंडिपेंडेंट मिरेप सरंग थेम मनाउ बिने मोयरांग थेम हेमंता ना मिरेप से अहुम अमदि सरंग थेम मनाउ बिना मिरेप से अमा पिसिन की हाइरे 51 साइड टू SD AC की ओना BJP की मिरेप ngamthang हाउकिप ना अमदे INC की मिरेप लामथिन तक हाउकिम ना मिरेप से सिंग पिसिन के ngamthang हाउकिप ना हाउकिप अक्टोबर 13 दसु मिरेप से अमा पिसिन खरबा मथुंग तंगा सिसु मिरेप से अमा पिसिन के बने लामथिन तक हाउकिप ना महा की मिरेप से अनि असि मरी लेनबा RO द पिसिन के आइरे 60 सिंघाट AC की ओइना से मिरेप अनि ना मिरेप से पिसिन के मिरेप सिंग अदुदि BJP की मिरेप गिनसुवन हाउ अमदे इंडिपेंडेंट मिरेप चिलुन थांगने गिनसुवन हाउ ना मिरेप से अनि पिसिन की अदुगा चिलुन थांग ना मिरेप से अमा पिसिन के ngasi mirep che pisin khiba INC ki lamthing haukip na hai ngasi mirep che pisin khiba INC ki lamin thang haukip na hai mangna saitu AC po ahung ba ama purak na ba choidana hona gane
Mahakna AICC ki President Sonia Gandhi amade Rahul Gandhi pathakat papongtok pagal loinana state asigi Congress ki lusing basing busu thagale haike lakador ba mikal asida Congress na soidana mai pakani haibagi thajaba lai haike Mirep se pichen ki bat lakiba wangsing tiantha AICC ki mirep sarangte manawpida hai mikal asida mahakna mai paklabati lamdam asigi yelong mising mut kiba yabagi phibamda leiriba asida ahanba piyeng thamduna yelong mising kanaba honagane Magna ching amati tamgi marakta manaba thaka madu puraknaba honagane chingmi singda tamda khundaba yabagumna tambi singna chu chingda leiba yanaba thorang paikhanaba honagane aike Lilong AC da independent mirep oina mirep je pisin kiba MD Abdul Nasir na hai haujik lengak pai de BJP na lusing balengak asina lamdam masigi miyam gi jaiphana ba thabak thorum ki leptana paikhatuna lakle masina maram oiraga magna karigumba mai paklabade Biren gi lengak asibu sakutuna miyam gi mateng bangnaba honagane aina phongdokhe Mikal asigi mirep je pisin bagi aroiba numit hayeng October kunni loina na mathangi numita mirep je sing skutani tawgane sana bagi pau amada Rajasthan na Chennai bo wicket tari tamai thiba pikre Indian Premier League ki ngasi Abu Dhabi de leiba Sheikh Zayed Stadium na sana ki ba kontraga tarit chuba match ta Rajasthan Royals na Chennai Super Kings bo wicket tari tamai thiba pikre Indian Premier League ki ngasi Chennai Super Kings amasung Rajasthan Royals na sana ki ba Kontraga tarit suba match ta Chennai na toss ngamduna betting handa tawrupda over kunda batsman manga out oiraga sumnagi ran chama kun manga khak lokhe Chennai gi betting da taruk suba batsman oikiba Rabindra Jadeja na out oidana ran kontra manga loromba asina team asigi khwaidigi phajaba batsman oikhe team asigi opener Sam Kuran ran kun gani thoi loromkhe manga suba batsman Dhoni na ran kun gani pan loromba achijo team asigi singthaba yaba score oikhe Rajasthan Royals na ransam kundaruk longna po honerapada taragani panchuba over gi ahum suba ball da batsman ahum khak out oiraga target oikiba ran adu lobangam duna match ase Rajasthan na Chennai po wicket tarit ta chawna maithiba pekhe Rajasthan ki opener Ben Stokes taramapal lorom laga out oikhe atopa opener Robin Uthapa susup nagi ran mari khak lorom laga out oikhe nauna changla ki ba chanjuran amata lorom dana out oikhe Mga soba batsman Josh Butler na pumbo ni Pugani Panda 6 ani amasong 4 taret jeraga out oidana ran umdrat lorumpa asina team asigi khwaidigi phajaba batting ki performance oikhe team asigi mari soba batsman Steven Smith ball kontraga marida ball 4 ani jaram laga out oidana ran kuntaruk lorum duna match asi mai pakpada chawna mateng pangkhe IPL ki ngarang atheng badasana ki kontraga taruk chuba match ta Kings 11 Punjab na Mumbai Indians po double super over da mai thiba pikhe Maragachida Head Post Office amati Divisional Office pungni phogani pan Thingjinkhre Postal staff ama COVID-19 test tawbada positive Oirakpadagi office building amasung masigi akoiba mafam sinba thungna sanitize tawbagi tangai fadaba leibana Imphal Head Post Office amasung Divisional Office pungni phogani pan Thingjinkhre aire Manipur Postal Division Imphal ki Superintendent of Post L Tiken Singna ngasi Thadoktabani chelona hai athingba sing asi ningthauka banumit ki nungtil pung manga take thasi khunmathoi lagliba jum sakai chanumit ki nungtil pung manga phaw leigane masina maram oraga khudongsa da thokan bagi damakta miyam nangak piu haire additional SP Brinda court karak laga bail bond furnish tawkhre Mamangi kumja sok lising ani taramapan gi Mars taramathoi gi numidang athengbada Lilong police na Thawal commando ga kusamnaraga WY tablet lising mapan chanipan phagat kiba case ki charge sheet da 21 amo oina charge tawrakhibi matamdugi narcotic and affairs of border NAB ki additional SP thongnawjum Brinda ngasi court ta masa karak laga bail bond furnish tawkhre case gi apunba 21 taramari gi manungda yauriba police person manga amasung media person ahungi manungda yauribi mahak ngasi special judge NDNPS Thawal e nautu nesuri ki courta mahaki meke de lepkadaba council ga loina na karakhe aduga case asiga mari leina na mahaki person release PR bond amasung security bond court sida furnish tawrakhe ngasi mahaki appearance amasung tangai fadaba bond sing furnish tawrakhiba asigi matangda court asigi special judge e nautu nesuri na pikiba order na hai Furnish tawrakliba PR bond amasung security bond sing phangle amasung chumle security bond di chayut ani gi oina provisional ni ayaba pire haike loan acquis asina PR bond ki damakta sel oina lupa lising yang kaiso deposit tawrakle sanbam je court ki case da khusin na bagat loina na athuba matam da bank da deposit tawna ba khankhre aire adumaina acquis asi case gi kharing ki damakta ayeng court na fix tawriba numit sida karak nana ba order jo pike Panbaja abadi case asika mari laina special court asina tha asiki taramari da pikhiba order amada nomit sida court na basa lakna basa mon notice issue tawkhrabasu lakidaba singi manungda yaukhiba additional SP
TS Brenda Sub Inspector Radha Kishore Wahingbam Police Constable Laisram Sanjoy amasung BDF person MD Feroz court hearing kedamak lep libanubit hayeng asida court masa masa karakna bakhangan kibane Additional SP asidana hayeng phawgi manungda case asiga mari dainaba tangai phadaba bon sing furnish tawnana ba direction pikibane Thaudok asigi matang da Lilong Police na register tawduna lakhut kiba case FIR number 33 clause 3 2019 ne case asi NPS ki section 22 clause C /29/60 clause 3 prevention of corruption A ki section 7 amasung 13 amad Indian Penal Code ki section 34/120 B /186/187/189/506 ki makada register tawbane Maragasida rok isegi sakna raba saijakpa sando yauna ani lekidre punna samaga taragani pan sukre MLA Mirai Begi Sit Mirabai gi security staff taraga humdai positive oire ngarang nubidang waram pung banga dagi ngasi nubidang pung tarit phawbagi manungda COVID-19 ki lajatta rok isegi sakna raba saijakpa laisram sando yauna ani lekidre laikidaba masing punna samaga taragani pan sukre Imphal West District ke manung channel leiba ya school hiruhan balikai dikit laikidaba sakna raba saijakpa laisram Birendra Kumar ki masanupa laisram sendo ngasi nubidang pung tarit lom tabada sor hon panungairakta dagi Sija Hospital da Sija Hospitals and Research Institute langkol da pokat pada lampi da laikidabani laikidaba matung da Sija da RAT rapid antigen test tawbada COVID-19 positive oi haiba khanglakibani aire ukul ki sinpamda leiba laisram sendo masagi sahi humpuga mathoirom sokre mahak matam amagi Phoenix band gi yamna masak naiba saisakba amane yamna pamna ki ba mahaki isai singi manungda surrender panba iai isai asi MK Binodini na ibane Rosi Binaga punna sakmina kibane aroibada content sing asigi maroiba pau khara asi pa paudam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biru pupna makpa thaga chari loinana channel rajana dum kana rabadi subscribe like and share to bakawi kunu puna mapu amukanna thaga chari